toliko. Uživajte. Trener Pavlić Nemanja.
sami naknadno naš savez dodeljuje vice šampionke Beograda, mene ćemo podeliti srebrne medalje. Još jednom aplauz za naše najprofilnije devojke. Ajmo ove zajedno. Može postati treneru. 20% kunac. Rekao sam postati. 20% ću svim trenerima. Ajmo ja. 3-4. Ajmo menjeri komentaši, polako na go, menjeri, ajmo govorim da se namesle.
Vreme je da se za slikanje, a prvo ćemo da uradimo ovaj najlepši deo, da vam se zahvalimo za vaš trud, pa tako da poštovane igračice, igrači, deco, roditelji, treneri i prijatelji Novog Beograda. Dobrodošli na druženje i završnu ceremoniju sezone 2018-2019. koja je već danas iza nas. U istoriji dugo je 10 godina, iza nas je mnogo uspeha, uspona i padova, a danas sa ponosom možemo da kažemo da smo uspešni, pre svega što imamo jednu porodičnu atmosferu i veliku ljubav prema klubu i rukometu. Sigurni smo da ćete vi, draga deco, postati pravi ljudi, sportisti, a na vama je da želite da budete i vrhunski rukometaši i rukometašice i da to ostvarite, a svi smo mi tu da vam u tome i pomognemo. U sezoni 2018-2019 ostvarili smo i pored organizacijnih uspeha i dobre rezultate u takmičenju. Naše mlade lavovi, koja je jedna od najmlađih ekipa u prvoj ligi i istoriji kluba, ostvarili su opstanak i nastavit će svoj razvoj i sledeće sezone. Devojke rođene 2002. i mlađe su u samom vrhu srpskog rukometa kao vice šampionke Beograda i Srbije. Juniori su osvojili bronzu. Ovo je za devojke, za juniore koji su osvojili bronzu u Ligi mlađih kategorija Beograda. Igrači i igračice rođeni 2002. godine i mlađi osvojili su srebro na našem međunarodnom turniru Letnjom Novog Beograda. A naši mini rukometaši osvojili su zlatne medalje u mini Ligi Novog Beograda. I naravno, bez svih ovih medalja i trofeja, za nas ste vi i pobednici i šampioni. Hajmo aplauzom za sve. I pre nego što ove medalje i trofeji, plakete, odu u prave ruke, zamolit ćemo da predsjednik kluba, gospodin Nikola Masimović, kaže par lepih reči. Prvo, želim se da vas pozdravim i da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju na ovu završnu ceremoniju. Jedna uspešna sezona je iza nas. Sigurni smo da još uspešnija predstoji. Svim našim članovima želim da u sledećoj sezoni budu još vredniji, da slušaju trenere, da ocene budu još bolje, a samim tim i rezultati na rukometnom terenu će biti još bolji. Roditeljima da nastave da nas podržavaju, da pomažu i samo zajednički možemo decu da izvedemo na pravi put i samim tim da imamo i mnogo bolje rezultate na rukometnom terenu. Na sledećem okupljanju očekujemo za godinu dana, mislio sam na sledeću ceremoniju, očekujemo da nas bude bar duplo više i dece i roditelja i da naš klub nastavi da raste. Iskoristit ću ovu priliku da poželim dobrodošlicu našim novim trenerima u klubu Miroslavu Simiću i Igoru Nikoliću. Sigurno će biti veliko pojačanje za stručni štab i želim vam puno sreće u radu sa Novom Beogradom. Novi Beograd je jedan od retkih srpskih klubova koji, pored što dosta igrača odlazi u inostranstvo, mi imamo i praksu da dosta trenera direktno iz Novog Beograda odlazi u inostranstvo. Jedan od njih je i Miloš Čučković koji je u Novom Beogradu od samog osnivanja, znači 10 godina i praktično od juna meseca je postao član švajcarskog prvoligaša Sorarava i Milošu želimo puno sreće u novom klubu. Još jednom hvala svima i puno sreće.
posle gospodina Maksimovića, mi imamo čast i zadovoljstvo da se zahvalimo ljudima koji su dosta pomogli, znači dosta ljudi pomaže rukometnom klubu Novi Beograd, a za što bolje uslove za vas, za decu, za vaš razvoj, za vaš rad i za vaše treninge. Veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji nesebično pomažu klubu. Sada ćemo zamoliti da priđu gospoda Rakita Bojan, Cvetković Borislav, Kopačić Dušan, Denić Kosta i Vukša Marija da prime plakete u ime kluba. Sada imamo posebno priznanje koje ide treneru koji je sa nama od samog osnivanja kluba i koji je dao ogroman doprinos razvoju i afirmaciji kluba. Pa molimo prvo za jedan veliki aplauz za trenera Miloša Čuškovića. Jedno specijalno iznenađenje za trenera. Idemo još jedan aplauz. A sada kada polako prelazimo na najvažnije nagrade, oni se odnose na naše rukometaše i rukometašice. Pre toga, prvo ćemo proglasiti najuspešnijeg trenera u sezoni 2018-2019, pa onda očekujemo na veliki aplauz od vas za trenere šampionske generacije devojaka Ivana Mijatovića. Ovo je bilo za najuspešnijeg trenera, a molimo ostale trenere da budu blizu svojih igrača i igračica, jer ćemo započeti dodelu nagrada igračima i igračicama, odnosno igračicama i igračima. Prvo idemo od najmlađih. Mini rukometaši koji su naša budućnost i ponos. Jedan veliki aplauz za buduće šampione koji su svi osvojili zlatne medalje za učestvovanje u Mini Ligi Novog Beograda. Pa kaže da ne brinete, medalje ćete dobiti na kraju ceremonije od svojih trenera, tako da znate medalje su tu. Onda možemo preći na podelu pojedinačnih nagrada po izboru trenera i to mini rukometaša. Onda ćemo prozvati ko će izaći i onda će doći do puta i primiti svoju nagradu. Krećemo sa sekcijom mini rukometa i odakle nam dolaze osnovna škola Jovan Serija Popović, Vujičić Todor, Genemi Todor, najredovniji mini rukometaš. Zeko Mistea, najnaprednija mini rukometašica i Punošin Ona je izbor trenera. Trener Vlada Košić će podeliti svoje deci nagrade i da se slikamo zajedno.
rukometašima, slikanje. Imamo osnovnu školu Dragana Lukić, iz koje nam dolaze Samarđija Vuk, kao najredovniji mini rukometaš, Banovački Uroš, kao najnapredniji mini rukometaš i Spiridovan Vlada, kao izbor trenera. Takođe je trener Vlada Stošić. Imamo rukometaši zajedničko slikanje sa njihovim nagradama. Imamo i osnovnu školu Ivan Budulić, iz koje nam dolaze Milovanović Boris, kao najredovniji mini rukometaš, Nikić Lazar, kao najnapredniji mini rukometaš i Pežin Lena, koja je izbor trenera. Trener Nemanja Babić podelit će nagrade svojim rukometašima i naravno slikaju se za uspornu zajednicu. U nastavku dodeljivanja nagrada došli su na red selekcije kluba, pa ćemo zamoliti igrače i igračice koje pozovemo da dođu kako bi primili nagrade od svojih trenera. Iz ekipe seniora dolaze nam Milunović Vojislava kao najredovniji igrač. Za njih Vuković Nenad kao najnapredniji igrač. Neka se skreni Vuko Borislav koji je u izboru trenera. Pošto se Votke nalazi na pripremama reprezentacije Republike Srbije, nagradu ćemo uručiti naknadno. Votka Debra. U izboru trenera dolaze Bežikan Vuk kao najredovniji igrač. Omar Zakin kao najnapredniji igrač, Brajka Milutin. I na kraju kao izbor trenera Denić Matija. Za pionire, odnosno igrače rođene 2004. i 2005. godine, kao putu nam prilaze Ilić Nikola kao najredovniji igrač. Za Nikolu Nosović Ognjen kao najnapredniji igrač i kao izbor trenera Radović Vladimir. Sada ćemo polako preći na mlađe pionire, odnosno igrače koji su rođeni 2006. i 2007. godine. Molimo da se pridruže Jovanović Aleksan kao najredovniji igrač. Radivojević Janko najnapredniji igrač. I Jovanović Andrej kao izbor trenera. Nemanja Babić uručuje plakete. Evo nakon Maka,
Ivan Mijatović dodeljuje nagrade, Tepša Mariji kao najredovnijoj igračici, Rogana Vitali kao najnaprednijoj igračici i Olena Dejni kao izvršnog trenera. Sada idemo na nagrade za devojke koje su rođene 2002. godine i mlađe. Gospodin Ivan Mijatović učit će nagrade Zelić Glori kao najnedobniji igračici, Mandić Teodora kao najnapredniji igračici, a ono što je posebno interesantno, da ispred trenera u ovom slučaju nije jedna devojka, već cela ekipa devojaka kao MVP generacija. Tako da molimo sve devojke da izađu i da primi nagradu. Zahvaljujemo na pažnji, čestitke na nagradama svima, molimo vas da ostanete da sa pažnjom saslušamo gospodina bez koga verovatno ovo sve ne bi bilo moguće, naravno ogroman tim koji ovde radi ogroman, kako ste i vi veliki i mi veliki klub, tako ćemo zamoliti direktora kluba, gospodina Akima Komnenića, da nam se obrati, da čujemo šta on ima da nam kaže, ajmo budemo pažljivi, prvo ćemo aplauz, toliko se trudio. I da čujemo šta on ima da nam kaže. Pre svega, jedan veliki aplauz za moj tim ljudi. Hvala vam za ovu drugu sezonu. Ivana. Hvala svim roditeljima koji prate sve ovo i koji nas podržavaju od prvog dana i ovo je dokaz da smo zaista stvorili neku porodičnu atmosferu i hvala za ovu ogromnu količinu hrane koju ste doneli. Imam jedan divan predlog da svu hranu koju nismo potrošili spakujemo posle, organizovat ćemo se i odnesemo u dom za nezbrinutu decu i podelimo to sa svima. Akime, malo leđa su ti stalo. Pre nego što usledi jedna zajednička fotografija, znam ja da smo mi mnogo dosadni i što vas davimo za ovo, za ono i tako dalje, ali imamo zaista samo jedan jedini cilj, a to je da vama, djeco, omogućimo da sazrevate ovdje u našem klubu, da postanete pravi ljudi, a to da li ćete postati vrhunski sportisti zavisi od vas sami. Mi smo samo ovdje da vam pružimo podršku i omogućimo vaše roditelje jednu podršku. Hvala vam svima, srećno, uživajte, prijatno lepo i vidimo se od avgusta i za kraj molim vas roditelji, do svika, roditelji, do Keep on fighting till the end.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.